Parlok, season 4 ngapain yang sobhai phi lengba kene ke YouTube channel jonga. Te kato kene kadon kecing petep ane jeng permana nam ta Voice of the People Party nam ta kadon soeng konsensi te kum ta ngakerpat ya phi kipaj ba bakin sobha ba sngap skor kam tam kinong kerchan jong ka Voice of the People Party skumba share ya kene ka video seki parlok ki parajor jong phi khnang bagin yo ya jing tep berkecing syai pakah. Ka Voice of the People Party no soeng konsensi ka vision to review, to restore, and to transform. Kajiyu ijengai, ban penempat, ban penpapat, ban penkeladur. Ka Voice of the People Party nong stong konsensi ka khot ngobha ya phi ki pajba nong shong shnong. Sya kejenglang pajba kaban long haka khat nyotrik feb ar jarsan haka te kejenglang Panyadon lang iba Bright Star Marmiang MLA ke mulai konsensi bat i Dr. Jurisman Yopniao MDC kandidat WPP nostong konsensi haringkat kajingadon lang kiwei ru kiru rangba kublai sibun ka jaka kandai ham market komplek new noston hakapor khatwei bejem step tek katrik kandai lasai kasngi te kumta la kerpat ya phi ki pajba nong kerchan jong nong soing konsensi lada piwan malaysia menta pila banwan ni office party ngini adon lang ha kate kecaka ban ngin siami irenti ha kate kejaka nagam ta ban pensingan ban ai mensim ya ukertong ke party wifi nano soing konsensi ban peni ya ka jingeteli jong ki pajba jong kanos soing konsensi kublai sibon.